Zakon privlačenja u jednom koraku. Sigurno ste čuli za zakon privlačenja, za ono kako zračiš, tako privlačiš i da zakon privlačenja djeluje uvek, bilo da ga mi svjesno primjenjujemo ili ne. Kako je moguće da nam zakon privlačenja djeluje bez upotrebe vizualizacija, afirmacija, otpuštanja, dopuštanja? Dobijem puno pitanja u vezi zakona privlačenja i veliki deo pitanja se sastoji baš u tome na koji korak da se obrati najviše pažnje, kako da se afirmiše, kako da se vizualizira. Sve to dobro, možete sve to da koristite. Međutim, pitanja su često ja koristim to i vizualizacija, afirmacije i sve to, ali ipak mi ne uspeva. U čemu je stvar? Ovdje ćete dobiti praktične, da kažem, smjernice za to kako možete u jednom koraku da privučete ono što želite. I koji je taj korak? Ako se malo udubimo u zakon privlačenja, to je ono da trebaš biti na visokoj vibraciji, trebaš biti pozitivan, pozitivna. I sve je to ok, međutim, to može da dovede i do nekih stvari koje, na primjer, kada se neko loše osjeća i onda ima želju da što pre to sakrije negdje i od sebe, u smislu jao i sada ja se loše osjećam, sad ću da privučem nešto neprijatno, daj brzo da promenim, hajde da sada mislim pozitivno. Sve je to moguće uraditi, ali postoji jedna zamka u tome, a to je da potisnemo stvari. I znate ono, što više se potiskuje, što se više trpi, to je onda bura kasnije još veća, u smislu bura tih potisnutih emocija, tih stvari koje smo mi negdje sakrili od sebe, željeli da moram sada da budem pozitivan. Pazite, biti na visokoj vibraciji i biti pozitivan nije samo stvar mentala. Mi možemo sebe da ubedimo da nam je dobro, ali pitanje je kako ti je zaista. Kako se osjećam zaista? Kako vam je zaista? To je ono kako si dobro sam i kako si još. O tome se radi. Idemo sad polako da vidimo koji je taj osnovni korak i kako ga primijeniti, znači praktično. Znači ovo pričam sada o zamkama. O zamkama da ljudi koji rade na zakonu privlačenja mi pišu i kažu kako da izađem na kraj sa tim lošim raspoloženjima, kako da izađem na kraj kada se ne osjećam dobro. Šta s time? Uhvati me strah da će sada da se desi nešto loše jer ja se ne osjećam dobro. Pazite, prva stvar je, nije to baš tako promptno, ne osjećaš se dobro 5 minuta ili 50 minuta ili 5 sati. Neće se da to odmah da se ceo svet sruči na tebe i da će sada da se desi nešto negativno. Znači, postoje instant metodi kada se ne osjećaš dobro i to može da se kaže onda, ok, umjesto ja se ne osjećam dobro, se kaže, aha, opet je tu to osjećanje, to nelepo osjećanje. Vidite koja je razlika kada se kaže ja se osjećam tako ili opet je to osjećanje. To je ogromna razlika. Znači, kada kažemo to osjećanje je tu, znači mi pravimo razmak od tog osjećanja. Znači ne poistovećujete se sa tim osjećanjem, nego to je nešto što je tu. Znači ako je nešto došlo, ono može i da ode. I često puta ta instant tehnika može da pomogne. Ali, ako se to često primenjuje, znači dođe do tog potiskivanja, kako sam već naglasila. Znači, ono kada se ne osjećamo dobro, to može da ukazuje na neku temu koju trebamo da proradimo. I možemo
u tom momentu da iskoristimo taj instant metod u smislu ja sam šef svog sistema, ja odlučujem kako se osjećam, ja mogu sada da odlučim da se osjećam dobro, ali ne da to, da kažemo, neprijatno osjećanje zatrpam, već da ga stavim u stranu i da kažem ok, kasnije ću o tome da razmislim i kasnije ću da ga pogledam. Da li ću da ga pogledam sama, sa prijateljem, prijateljicom, sa terapeutom, sa coachem, ili, ne mora ili, ali poklonit ću mu pažnju da vidim šta mi govori. Tada ste na dobrom putu da ne idete u potiskivanje osjećanja. I u principu taj instant metod može da koristi onda ako to loše raspoloženje ili te depresivne faze, kako ih neko naziva, imam ponovo depresivnu fazu. Ne znači da imate depresiju, možda bude faza. Svako od nas ima dana, ima momenata kada se ne osjeća dobro. Stvar je znači prvo to prihvatiti. Nemoguće je biti non stop na visokoj vibraciji. I stalno, mislim, ok, sad ne pričamo o mudracima koji su izašli iz patnje, prosvetljeni i slično, čak i oni tvrde da imaju raspoloženja koja nisu baš tako prijatna. Druga stvar je, kada se ne osjećate dobro, ne znači da sa vama nešto nije u redu. Ne znači da neko mi kaže ja toliko radim na sebi, zašto mi se sad ponovo ovo dešava. Pazite, rad na sebi ne znači da s vama nešto nije u redu ili da neka tehnika ne funkcioniše, već je to deo života, znači prihvatanje toga. Rad na sebi znači ne dobijate vizu da vam se ne dešava ništa neprijatno, već kako da na najbolji mogući i najbrži način izađete iz tog stanja i da ga pročitate, da pročitate njegovu poruku. Šta sad ovo želi da mi kaže? O tome se radi. To je smjernica za dalji razvoj. Duhovnost nije samo biti na visokoj vibraciji i praviti se da je sve ok, nabacimo osmeh na usta, da nekad je to potrebno i moguće. Ali ako se to uzme kao način reagovanja ili način bitisanja, onda to nosi sa sobom potiskivanje. Duhovnost je biti autentičan, biti onako kako jeste. I onda da vidim šta sada sa ovim mogu da uradim. Ok, mogu da primenim jednu instant tehniku, ali mogu da primenim i još nešto kada imam vremena, znači da to razgledam. Pa evo polako dolazimo koji je taj osnovni korak u zakonu privlačenja. Osnovni korak je upravo osjećati se dobro. Osjećati se dobro, ne mislim samo na one euforije, wow, sad je sve super, sve roze, sve ovo, već osjećati se dobro sam sa sobom, nezavisno od okolnosti. To je jedan i jedini osnovni zakon privlačenja. Sada da idemo malo dublje u to šta znači osjećati se dobro. To znači da ste negde sa sobom u jasnoći. Da radite ono što zaista volite. Da dođete do toga, ok, koji su moje sposobnosti, moji talenti, šta je to što radim sa žarom. To je zakon privlačenja. Kada usmerite fokus na ono što vas zaista ispunjava, ako govorimo o poslu, i ako govorimo o hobijima, i ako govorimo o odnosima. Znači, koja je moja istina? U kojim odnosima se osjećam dobro? Na kojim odnosima trebam da poradim malo? I jedna od zamki je što se ljudi zadovoljavaju mrvicama. Pa dobro, ovaj posao je takav i takav. Pa dobro, svi tako žive. Pa dobro,
šta da očekujem sad poslije 20 godina braka, primjer. Ili ja sam previše mlada, ili sam stara, ili sam ovo, ili sam ono. To su negde opravdanja da ne živimo svoju istinu. Znači, osjećati se dobro, to je proces. To nije stanje koje se dostigne i sad je to tako i onda me hvata panika ako se ne osjećam dobro. Osjećati se dobro je konstantan rad na sebi. Šta znači konstantan rad na sebi? S jedne strane, prvo, rad na sebi nije samo gledanje videa i čitanje knjiga, to su informacije. Rad na sebi znači raditi sa stručnjakom, posjećivati obuke, seminare i sve to. Ali to ne znači da ne trebate nešto sami da radite. Jer pazite, ne znam koji coach ili terapeut ili trener ne može odraditi to što vi trebate da odradite. Ne može da napravi korake umjesto vas. Svi ti stručnjaci, svi mi, možemo da vam pokažemo put. I onda dolazi, mnogi kažu, evo bila sam tamo, taj metod mi ne funkcioniše, bila sam kod onoga, taj mi nije pomogao, bila sam ovdje, ja sve to znam i tako. Vi ne idete zbog kouča negdje, idete zbog sebe. Stvar je kako primeniti to znanje koje od negdje dobijete. Primjena znanja je svakog dana. Šta to znači? To znači promijeniti svoj lifestyle, promijeniti način života i to da uvesti, znači, u svoj ritam, u svoju svakodnevicu neke duhovne tehnike. Pazite, kad kažem duhovne tehnike, to ne mora da bude ništa složeno. To nije XY metod će mi pomoći ili ova tehnika će mi pomoći. Nijedna tehnika kao tehnika vam ne može pomoći. To je proces. Znači, osjećati se dobro je proces. Da vidimo sada konkretno. Šta je to što možda vam pomogne da se dobro osjećate? Znači, prva stvar, jasnoća sa sobom. Znači, mentalno. Gde sam ja, kako sam zadovoljan ili zadovoljna svojim životom, koliko uživam u životu, kakvi su moji odnosi, kakav mi je posao, ljubav, financije, znači zdravlje, znači tih par nekoliko oblasti koje za sve ljude manje više su iste. Gde su ta moja gradilišta na čemu trebam da poradim? Druga stvar je rutina. Kad se kaže rutina, to je kao ima negativnu konotaciju, sad ja rutina. A upravo je ključ u tome. Bez obzira s kim radili, bez obzira koliko imate obuka, ako svakodnevno nemate svoj plan ili, da kažemo, tu rutinu ili doslednost, neće vam tehnike uspevati. Jer nije stvar ja to znam. Ja to znam može biti prazno znanje ako se ne koristi. Sada, koje su tehnike koje pomažu da sebe držite u dobrom stanju ili da izlazite brže iz stanja koje vam ne odgovaraju? To je, znači, negdje uključeno i telo. Koje su te tehnike? Koje su te aktivnosti, da kažemo, da ne govorimo o tehnikama? To su aktivnosti, meditacija, disanje, svesno disanje. Dve veoma važne stvari. I boravak u prirodi. Znači 3. Meditacija može da bude 5 minuta, 10 minuta dnevno. Tehnike disanja mogu da budu isto 5 do 10 minuta. Znači, ne radi se o vremenu. Radi se o svesnosti. O svesnosti da ja svesno uzimam svoj život u svoje ruke. To je odluka. To je taj korak koji je najvažniji u zakonu privlačenja.
Ja preuzimam odgovornost za svoj život. Ako preuzimam odgovornost za svoj život, ovako mi ide rutina. Izlazak iz komfortne zone. Nije jednom sam izašla iz komfortne zone i sad sam ja tu u nekomfortnoj zoni i postigla sam sve. Izlazak iz komfortne zone je svakog dana, svakog momenta. Imamo prilike da postavljamo nove granice u našim odnosima, da šlifujemo naše odnose ili odnos prema financijama, odnos prema ljubavi, odnos prema nekoj osobi. To je kontinuirani rad. Ali rad, kad kažemo i on ima neku negativnu konotaciju, sad moram da kopam po sebi. Ok, nekada je potrebno kopati po sebi, ali rad nije stalno kopanje po sebi ili samo kad odem na seminaru. Taj rad je način života. Znači, način života. To je ono da se uvedu te stvari, da ih kažem, sa lakoćom. Kada se uvedu sa lakoćom? Kada kažem, ja sam ta koja je odgovorna za svoj život. Ja sam taj koji je odgovoran za svoj život. Ja odlučujem šta dišem, kako dišem, koju vodu pijem, koju hranu unosim, koliko imam kretanja, koliko meditiram. Ja sam ta. To je ključ za taj jedan jedinstveni korak zakona privlačenja. I onda, to je proces koji traje. U početku je možda težak. Ja sad trebam da meditiram. Ja sad, ko je odgovoran? Ja. Ok. Hajmo 5 minuta meditacije. Ne treba vam ko znaš kakve meditacije. Zatvorim oči. Pažnja na disanje. I najjednostavnije tehnike disanja koje možete da primenite. Bez ono da brojite udah, izdah, 4 puta, brojem do 4, udišem, brojem do 4, pauza, izdišem, brojem do 4 ili 8 ili kojih već tehnika ima. Sve je to super, ali počnite sa najjednostavnijim stvarima. Zatvoriš oči, prebaciš pažnju na disanje, udah na nos, izdah na nos ili udah na nos, izdah na usta i samo pratiš svoje disanje. Par minuta. Najjednostavnija stvar koja vas odmah u momentu pada tenzija. Šta je da se dešava? Jer ne možete na dve stvari odjedno misliti, na svoju dramu u glavi i na disanje. Mnogo je jednostavno u principu. Kada uvedete tu tehniku, možda prvih dana je teško, možda vam izgleda da je to veštački, kako sada da meditiram kad mi nije dobro, sada nemam vremena, sada poslije ću, to disanje, kako je ovo. To su sve misli. I onda kažete ko je šef u mom sistemu. Hajde. Znači nije stvar sada da čekam, da se ja opustim pa sad ću da meditiram. Ne. Meditiraš ili dišeš i pored otpora. To je jedan od važnih faktora uspješnih ljudi. Nije da uspješni ljudi nemaju brige, nemaju strahove. Koja je razlika između uspješnih i manje uspješnih ili neuspješnih? U tome što oni i pored straha, i pored drame u glavi, i pored briga idu dalje. Oni neuspješni se uhvate za te brige i kažu, sad mi je ponovo teško. Ok. Jedan jedinstveni korak je ta odgovornost prema sebi. Da se dobro osjećam. Kada se ne osjećam dobro, da to ne shvatam kao neku tragediju, već koristim, instant tehniku, koju sam navela, i ostavim malo za kasnije da pogledam taj osjećaj. To vam je kao, hoćete mišiće, morate da idete da vežbate. Znači fizičke vežbe, aktivnosti, sport. Isto vam je s ovim unutarnjim delom.
Ne mogu samo da sedim i da gledam i da mi bude bolje. I sad gledam 150 videa i sad da mi bude bolje. Možda će malo biti bolje. To je kao da odete u teretanu i gledate sve te sprave i znam, aha, ovako se radi, ovo se radi onako, ovo je za ove mišiće, ono je za one mišiće. A nema ništa od toga. Dok ne uzmeš da radiš, nema mišića. Ili počneš da radiš, nedelju dana napraviš pauzu, osjetiš da, aha, opada tenzija mišića. Isto vam je sa tim unutarnjim delom. Zamislite ga kao jedan mišić ili taj mindset o kome se toliko priča. To je nešto na čemu treba non stop da se radi. Ali taj rad, sada da vas ne uplaši, sad ja moram stalno da radim. Mi svi radimo non stop. Najviše što radimo, što preturamo misli po glavi. Umor, nemanje energije, bezvoljnost i rezultat što dajemo previše fokusa na te destruktivne misli. I te destruktivne misli, da li je i pitanje da li su destruktivne. Mi od njih pravimo da li su konstruktivne ili destruktivne, zavisi koji fokus im dajemo, koliko im pažnje poklanjamo. Možemo da im poklonimo svesnu pažnju, kažemo, ok, ajde da vidim, ovo mi se stalno dešava, u tim situacijama se osjećam loše, ili ne znam zašto osjećam loše, ajde da to pogledam. To je svesno pogledam ta loša raspoloženja. I još jedna stvar. Tu isto pišu ljudi, kaže, kao kad sam počela da radim na sebi, kao da umjesto onoga što želim da privučem, samo privlačim suprotno. Kao još mi je gore. Pazite, neminovno je, belo i crno idu zajedno. Ako se otvorimo za belo, tu je i crno. Stvar je da to crno, sad u navodnicima ako kažemo, kako s njime da izađemo na kraj. To crno tu dolazi da nam da neku poruku. Znači nema straha. I nema ono, ovaj metod je dobar, onaj nije. Nema lošeg metoda. Stvar je da izaberete za vas šta vam je najbolje. I nemojte se u početku baviti složenim stvarima, složenim tehnikama. Mi imamo negdje u glavi što je nešto složenije, to će više da koristi. Ne. Najjednostavnije stvari koriste najviše, ali baš toga što su jednostavne, naš um nije mozak, ih ne prihvata i kaže, meni ovo ne pomaže. Šta ovo, šta će to meni da pomogne ako ja sada 5 minuta sedim i posmatram kako dišem ili fokusiram se na disanje. Šta će to meni da pomogne? Uradite nedelju dana, budite konsekventni pa vidite šta će da se desi. Znači, nemojte da verujete svojim mislima. Jedna od najvećih mudrosti, ne veruj uvek svojim mislima. Nikad kaže neko nemam vremena. Ako nemaš vremena za meditaciju, duhovni učitelji kažu meditiraj duplo. Ako nemaš vremena za disanje svesno, diši svesno duplo. To je ključ. U principu je jako jednostavno. Znači, odlazak na seminare, obuke kod ne znam koga ne isključuje ovaj svakodnevni rad na sebi. Znači, to nije zamena jedno za drugo. Ili kad neko kaže, ja sam toliko obuka prošla, ja to znam. Šta znamo mi? Ne radi se o tome što znamo, nego koliko to primenjujemo. I vidjet ćete, ako zaista ove moje, da kažemo, impulse, instrukcije primenite, vidjet ćete za nedelju dana, za 7 dana, ili za 2 sedmice, kako se dešavaju promjene. Još ako u to uključite prirodu, pešačenje ili sport napolju, mislim, gdje će vam biti kraj?
Znači, odluka ja sam odgovorna za svoj život. Ja od danas, od sada počinjem 5 minuta dnevno, dišem svesno. Samo posmatram vazduh. Udah, izdah, udah, izdah. Prostije, jednostavnije od toga nema. Ajde, možda ova Sonja koja ima 25 godina iskustva u radu sa klijentima, u radu na sebi, prošla sve živo. Možda ima pravo što kaže, a možda priča gluposti. Ali hajde da probam, hajde da iskusim, pa onda da pričam da li je to ok ili ne. Da li to pomaže ili ne. Ili možda sad nekome da iskoči misao, ali ja to već radim godinama, ali ja meditiram godinama, ali ja ovo. Možda trebaš da meditiraš više ili možeš da dišeš svesnije više. Ok, jedan jedinstveni korak u zakonu privlačenja je kako se osjećaš, koliko strastveno živiš, koliko imaš životne radosti, a za to nisu odgovorne okolnosti, već ti. Počni sada.